Mintu tu tedong naria rebongan didi. Lami pertama memain na matalirarang. Iyan na tak na matalirarang tedong saya di negara lobo na to. Nah, ini pasang sepu ya. Menggantung tas atau sepu. Cepu-cepu. Halo guys, saya sedang pasang sepu. Oke. Kasih Apa lalu tuh sepu tuh? nama saya, iya. Apa sih lalu? Ada bolu sama sembako. Pangan. Ini Mama Sana. Ini Nenek Arini dari Jayapura, Papua. Nenek Arini. Nenek Arini. Dari Jayapura, Papua. Ya, Nenek Arini. Ini suaminya ini dari Sadan ini. Indang to ito soko jo sulat Biasa kelangi. dipanggil Papa Nengsi. Alay mi basay. Ta na bisa tama tanan ng pasa ke. Ta ito gusto la ko tumatua sula dua ke. Marunta ka bang ito panglami. Kalau Epi lihat ini Ya, atau di Batam. Jadi atau dimanapun keluarga indah ko bilay ko soko sulat kelangi basay. keluarga lagi Indah sibuk-sibuk indah ta na basay pero pasang-pasang namale sepu, ko ya. tama pasate dong. Ya. Narwa ko kule. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nenek ambil sambalik may barireng. Yate tekelangi mi jobosku sola soko mohon dicuci dulu baru masuk di pasar tedong. Apa bahasa Indonesia itu? Oke, itu kayak sepu. Pasar Kerbau ada. Isinya pangan atau siri. Mau pesan nama? Bukan. Merah. Merah kami matako narwa kule nenek aneh. Ya tudarang sapi. Bye. Tak ya ni pasalir rinding. Nang belo-belo na mo yarante ko may. Elam mo yate rangga tanduk ke. Sanar kato todi ido. Masa terong cantik sananata anak sero. Tidak nyampai na. Tidak nyampe. Nyampai. Kependekan le. Kependekan. Ya te batang tombi jo tak apa tombin na mindan tangan itu tombi. Nabani may na di Pala ko batang tombi sa paano tamada ko ta tamali na ko kita tombi jo tu. Sararay ko ni. Kalando pati acara ni. Na tamali aniki. Ya, kerbonya sudah dikasih beke. Ikat kepala. Ya. Yan na tayo na kuler ruwa kami karre bay. Kumbano satu kulit ada karena. Doke pasadiangki sarong pasadiangki. Demo to doke dipake ton tambuliran te umba bito. Sarong. Sarong nasi amo nenek lum medo. Mangkar kami pasangi mati itu.
Kene kumilangan pentiron misa. Mihantar ulang langan tanpa ulang langan misa. Demo kamera na to. Mbak Miratu Tommy. Tabe mbeku nenek Selin pandu miliang tupia to na pasang ni. Oh payung. Sarai emi mangkai tu. Daw pakai mangkai na balangan tamanen tulak ki. Dolo kami do banua misa do pentiron. Iyo lano lain de tao langan no panimbalangan. Si tundu-tunduang komiti. Hindai dano ka antoy lako narua kule. Si karang-karang itu tunga-tunga na lese parang. Misangar kamera tu tunga-tunga. Kinaju Jakarta tu jalan tol. Katuduman nata ne baya. Bisa kominala talang ditulak kilangan. Ya tutup bisa ratu dulu mi pasang. Oh iya yang betul. Pemandai do. Ya melo betul, melo betul. Ya, op. Melo mo to. Uy. Nang lay tula kami sa atumbe. Te. Saba masay jo te. Mapasongolo piki naman ni bisa dipaturun. Tulak kami sa lantangan. Kaca tuh Apa bos? Malawi bosku, mah kancang. Nguray na ako la sisemba dito matwende jo. Iya, kan. Lamoray na ako sisemba to matwende be. Uy, apa? Tiene una pastilla mo. Toknya mana bang? Oke, amat. Toknya banyak guys. Ana, yari para itu lebe, Ini toknya ada di sini sudah ada ini. Tok sudah ada. Nah.
ada 60 liter. Masih ada yang baru datang. Nah ini kepo bunga guys, saleko. Nah, Gulak ini talaga. oke, lebar palete ya. Oke guys. Nah, ini butuh Indo. Goyang-goyang adik perongko. Goyang-goyang perongko Indo. Ya. Ya, ripakan di perongko sini. Dari Jayapura tuh. Aku jambatan. Oke, Rian Juan. Oke, baik ya. Mana ini? Dia kau minta surat dia tu. Kurang tu. Kita nak cakap tak berlah. Nah, kita spill kerbaunya dulu. Kita tedok apa sana tuh? Tedok todi. Ah, ini namanya tedok todi guys. Oh, oh, sorry. Ini namanya sorry. Sorry Jack. Tabi ako tama parenta. Tabi ako turanilo turaname. Kaya kung kami ito sa nasa tusipulo nante ato sa tema. Yatong tasirang kurang pun di ko Oke guys. yan na lagdala mapasaterong lagi otong ng kapasambayangan lagi mani mapasa na makarenda ko to tama palawalang tamani rin maibara jadi ato ibara di parang ko tenta pa makarin ya extended sisteruna yate etero sirampun lagi kasi toro si misa karonto pero nga nakatomate na tagkasuro yato ko nga na pero nga na mama age
Jenny pa to Nenek Kenneth la pajo di pasituro to salo kada denna. Pero na Nenek Kenneth. Ya, pero na Nenek Kenneth. Wah, ini jago na Castor guys. Ya, pwede saja. Kasi rapi siya eh. Nakitanda na ako. Pero wala pumasana. Terus, pero wala Nenek Amel, tanglo. Ya. Dah dua apa? Nak pwede saja. Pero wala Nenek Amel. Masih babay siya. Babay siya si masalah na siya. Terona ni babane sa Pulau Dua lah kasera pa, dete. Terona ni babane, pendek aja. Kasera. Sa Pulau Dua pa, mate betul, dah betul jelaskan ni. Pasir orang mana sih kita terona ni babane. Terona Benyamin Lepe, atau terona Benyamin Lepe. Maya tak harus suni nale. Maya tak harus suni na. Pandai teh. Masih orang terona Nenek Babane. Terona Martin, terona Martin. Martin Sadalayo. Yo, paling teh. Masih orang dengi. Terona Papa Adian. Terona Papa Adian. Terus Terona Sandiko bisa. Terona Sandiko. Ya ada khususun menurut Kanadian. Terona Mama Alwan. Lima apa? Pasiran Terona Sandiko apa? Papa Alwan. Yang toto anak sindikale maka kubasa ni nak kita dulu tama terkesulu atau sulu tomate atau rabu ambil mana bisa 4 orang dah. Ya, mana? Yang misal. Kalau Nenek Umar Boko. Pasti salah kita aja, datang ke suruh minta kita aja. Bisa. Kalau mana anak-anak batatan ada, pasti rendang kita, mbak ni. Asen, pasti mereka. Apa itu? Berta terona ni betul tadi nak bisa. Alai mai, kami pergi dulu kau. Kita cuma ya,
pasiran na kita. Yan ay kukarat to sa nga tumante. Rumakay ni Mamit tumaritin. Sabi. Yo, sa bataan natatantin na tumari. Pasiran na kita sa lahanan. Sige. Telepon na, ano magkalibaga? Bana, ang kanya ni. Ya. Telepon na, ang kanya ni. Bana. Dulu. Tayo mo yun. Kaya ketemu kami anak pulau kami ya. Kenapa na? Siko, ano? Yo, bahaya parang pojong melan. Kenapa na? Anak-anak nanti. Mana to? Ger. Oh, ini jongnya, ger. Kenapa na anak-anak pare? Bagi to, kenapa anak pare? Doakan ni Mamit. Ya to motor dia tolong na, may pasir-sirin dito lang sa yan na rin malim ang pasatero na. Oh, yan na jolay ko to. Ya, may tanda mga kaya. Jadi kusoro lang ko ambe te naman ka di dululan. Disoro lang ko ambe. Tire tayo lagi na tandera pasan. To kana ana palisunda. To ya disoro lang ko ambe na pusat. Oke, pemilihan tanda rapasan. Jadi akan dipilih seekor kerbau yang sangat-sangat lengkap. Palisu menurut adat dan tradisi Toraja. Ada juga narang kuda sama sapi, jadi namanya aluk sapuradanan. Semua macam hewan yang bisa dikurbankan dimasukkan di sini.
nanti itu mga rin dito na lagi pwede sa mga tang. Kaso pagkabayan ini. Pagkabi di sini mga sing dito. Ya. Guys. Apa itu guys? Marira tuh. Wah, karena telusur niat tadi ya. Aduh, tadi yang lepasin tadi hampir menabrak saya. Nah, woi. Ban atau tidak nama masalah atau tidak nama nana. Ban atau. Di Berry itu kok kalian putas. Tak nyeri kuala manis. Oh, main kan apa? Anu, dua ngalom karena di suntik. Oh, minakatai, oh mati tindak terong. Ban na tero to. Ah, Lom na tambam dator to. Sengko ko mane samalan to. Yung lima na tamo langsung kantir kita nak. oh tikar kali. Toleng ko tamo. Sidi barang kangan. Tidak nama masalah. Yang mau tidak nama masalah tuh. Iya. Udah ka tumalan atau jo? Tidak mari. Budak-budak lek. Wah, budak. Saya lo. Jo. Rendah dia betul nanti ya. Ah, iya. Karusan. Ya mau tuh. Teh. Iya. Anam betar ko me lo. Ay bang tin kapundang. Iya. Itu tidak nama masalah jo. Ditiro. Wah, naranya sudah datang guys. Nara sudah datang. Oh, sponsor sih. Pengalaman. Tapi bahaya kalau narang kita berada di pantatnya karena kita tertembak. Sponsor sih. Wih. Di samping ini guys. Nah. Wih. Narang sudah datang. Ini KU. Ini KU DA bacanya. Nyarang. Wih, bahaya. Wih. Tidak nama masalah lah. Ini namanya KU DA bacanya Nyarang. Iya. Nyarang ada sapi, ada tedong, ada rusa. Ini rusa. Nah, ini namanya sapi. Sapinya hitam. Bukan sapi pramuka. Oh, busuk. Busuk guys, busuk. Lekau. Yo, tadi ano pa kita minta soal nasam? Ya tulah talakan dirapasan.